August ni somthum sang ni somni pakhat kan lo thleng vele tareng mai in zawa in ni thar chibai vek ule Mizoram le Assam ram ri buaina chu chin fel mai a in ale lam le lama ram in chu tonin kan buai ri ani ber maya ram ri a hian boruak sang tak a in mung reng ani Assam lam chuan phai nuam Buarchep phaya lir theilu theina kong siam ngei tumin ma an lamek renga leido an tumna ma sazoka do theilo ma se tlang lama ma an lamek ani tun din muna Buarchep tlang chu metar zavelin an la lai thleng lowa phai nuam atanga thudon danin Buarchep chualama tlang pahnioma pakhat zok chu Buarchep tlang ti ni in mizoten mun phi an china mun ani tlang pakhat zok chu Assam lam lua china ngai ani thung Buarchep chualama hian luikor dai kaina ta na samin lei an doa an la do zolo ma se JCB le hitachi te chuan lui an dai kai theito August ni somni paruk khan phai nuam khomi te chuan Buarchep chualama JCB thoman ria thunei tu te hril ani nuwa drone manga endikania drone manga endikani nuwa samin kong an sial ngei ti finfia ani drone manga endikani tu ka Mizoram police le phai nuam khotlang hruai tu te chu a hmuna an kal ngala JCB le hitachi pakhat mangin lei an lo lai meka Mizoram police le khotlang hruai tu ten hmu vele na thok tu te chu an tlan chiani police le khotlang hruai tu te chuan police duty na hmun tur an sangala duty an in da chun zom ngal kong lai na thok tu te hian JCB an tlat chiasana atu ka Assam police ten an la ani voin thleng hi chuan na an tho chun zom ri lowa Assam hian Buarchep chualam atanga kong siala Buarchep phai po ngei an tum nia thudon ani Assam hian kong hi engemaw chen an lai towa an ram lama om tlang lon chuak to in Mizoram china po engemaw chen kong hi an lai tlang to bok tarlan to angin Assam police te hian Buarchep phaya mizo thlai ti chia in police anin da a phai le phai in kara lui kaina tan leido an tumani ma se leido hi Mizoram lim remti lovin abul hnaya police an da ve ngala Assam lam hian phai lama leido an tumpo hi an la thur lowa an police te omna lama hna la thok rangin Mizoram police te omna lama ero hna an thok ngai lo phai lama hian lei an dolok theilo ani poin Buarchep chualam atangin phai thlenga lir theilu thei tirwat an tum ni in thudon ani ole Reverend Dr. K Thanjawan ramri boina chungchang ngai nom tak mai azia hi ngai thlak som teang tun hnaya Mizoram le Assam border boya wang hian history kan thlir le ta document rang rang kan haya article tam tak ziak ani to bok keipoin pulal fakzuala IAS retire te pusi ro pianga IAS retire le pulal duma IPS retire ziak barlui ram ri te ka chiara TV le WhatsApp lama na sa taka soi ani to bok chu wangin helam ngai tua tu te chu kan chiang to khat hle to me thil pakhat kan hai chua chiang tak chu kan ti sual ani kan ti sual kan hai chu kani chu ti rualin mal somna kan don te kan soilan lem lo serengila engtinnge ma kan lak zel don ti ngun taka kan ngai tua zui atol ani mana chuan kacharam khu kachari dimasa ho ram ania kachar lalram greater kachari kingdom chuan kachar haila kandi karimganj a huam veka marlama hawlong le dimapur thlengin a huama marlama chuan laldangin ro arelani sangkhazaria somthum khan southdown kingdom kachar lal raja govinda chandra hasnu chu manipuri sipaiten hari tikar ran thata alal thuleng luatu tur anei lo wangin British sorkar chuan remchang hamangin sangkhazaria somthum pahnia kachar chu an opta ani heti hunla hian kachari dimasa ho chu ram nei tu ania bengali po tam tak kachar phai hian an lo lu thlatwa ma se tlangrama ronlu chho an tum lem lo East India Company chuan tlangram in tana food thil chu
thingpui huan siam nan an lo mel ran mai thunga Government of India British sorkar chuan China thingpui chum dawna an control that thei lo wangi India rama thingpui huan siam an tanta a sangkhat zaria somthum pahnia tea committee adina tichuan tea company masaber di Assam tea company chu sangkhat zaria somthum pokwa adin anita a sangkhat zaria somnga vela tang chuan kacha rama thingpui huan an siam tran thingpui huan chu Mizoram lama ronjau zel antuma chu du lovin mizo te chuan voi engemaw zat Tripura le kacha ram ri om te chu an runa Alexandrapur thingpui huan manager James Winchester chu thatin afanu Mary Winchester chu January ni somni pathum sangkhat zaria somsari pakhat khan alman tabokani hei hian Lusai Hills run le missionary a koru pha tabok British administration chuan East India Company chu adu dua che chu tha atilowa ti chuan Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 nuaya Mizoram le kacha ramri chu Mizolal te po ronin sangkhat zaria somsari panga khan an siam ta ani kacha chimlam ramri chu oga sangkhat zaria somsari panga inner line regulation nuaya ti fela puanjar gazette ania ramri lung somli paruk phun ania hei hi kumtin en dikania thataka ven himni in inner line pela kaldu te chu eitana soya pa siam sak an ni ang ti inzia ani British sorkar chuan namnu fual tlang rama cheng te chimral an ni mai lo nan an ram chunga po pon lammi du duwa an lu theilo na tur dana siama North East India mi te tan Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 hi siam ani Government of India Act 1935 chuan namnu fual tan reservation a siama sangkhat zakwa somthum paruka excluded le partially excluded area an siam le tani hei po hi hum helna dan bok ani voin thleng hian inner line regulation hian minla hum hal renga chu wangin handon chiangila pathian in min hruaina lomna tur kan nei tlang rama kan lo oma British sorkar in hum halna dan thatak min siam sakhi apakhatna chuan ilom phot teng u Mary Winchester zolu ti chanchin khan missionary te chau chuaga chanchin tha min ron trela Christian kan lo ni ta ani Sanskritized Hinduist nilovin Christianized kanita helomom tribal nam tang tak chu Sanskritized Hinduist ania voin thlengin outcast angin ra bein an oma India Constitution chuan outcast hi tibo ma se Brahmin Hindu nam tha ho chuan an thinglua abo chuang lo India independence la India kan zom don khan kan zalin na culture le in of dan hum hal nan 6 schedule min siam saklia chu chuan autonomous district council min petani Mizoram state nein political identity nein kan om ve theita hi thillom om takani tongkhat mang culture pakhat Hindu culture in a influence vak lovin kan om hi lomphot tila Naga Arunachalis Khasi Garo namte anglovin kan ram hi kan la ta hli ani ilomang u kan u naw te kachari dimasa ho te bodo kachari ho hi nam lian tak Brahmaputra Valley Havlong hi le kachar phaya lo machate ania Tripuri nam sang sangkhat zakwa somli pukwa thleng pua lalram nei kha voina chuan chim ralin an omzo to lomna tur kan nei lung oilo na lam kan lung oilo na hi ma sanga tanga lo inmung to ni kum sangkhat zaria somsari panga ramri siam felnu khan East India Company chuan thingpui huan siamnan Mizoram lam aron nor sasha zela an duangin sangkhat zakwa palia sangkhat zakwa sompania sangkhat zakwa somthuma te ramri siam dang lam zelin sangkhat zakwa somthum pathum khan inner line of Lusai Hill district siam chuania hei hi voin thlenga constitutional boundary an ti tak chu ni hei hi Assam sorkar tan an tran chan tlat chu ani boundary sangkhat zakwa somthum pathum The inner line of Lusai Hill District 1933 hi British Government of India in an du toka thingpui huan an siam theinan Mizolal teron mi alawa min siam sakani sangkhat zaria somriat pakwa Mizoram annex ani nu khan rorel tu an nimiau sia an du dandanin an siamani hei hi India Independence nuwa Autonomous District Council Act 1953 a hei bok hirin ania
Assam Survey 10 Ground Demarcation 1959 to 60 siam antuma boundary lung engemaw zat po an phun manama se mizo ten an du lowa an kem an hal saka chu voin tlengin chun zom lovin awm ta ni he boundary hi vaireng te ko chu malama kal ani hei hi district council ruai tu ten an du lowa ramri siam that jot na hi Assam sorkar a voi tam takan thena sang khazakwa somruk panga commissioner of hills kai hroinan hoya soi ho ania Mizoram buai khan anang lia Northeastern Reorganization Act 1971 chuan he ramri hi ringin UT min siam saka UT Ministry apo puchaw chunga sorkar khan fact finding committee on northern boundary of Mizoram adina Reverend Dr. Zaire Male Pubi Punte memberatan ruat tania ani hian report thata kan siama memorandum siamin boundary siam thaturangen na thlen ania Mizoram Accord 1986 a soi chuania boundary siam thalovin Mizoram state siam anilia sang ni song poriat ta khan political party sang joint memorandum siamim Prime Minister of India ne na thlen lia heye ramri hi entika ma entiklaya ma kan pomlo hei hi satil lovin akal zela tuna boina kan tong tani kan dilna le lung oilo na awo hi India sarkar hian angai thalu tat lo hi amakani India khwale tui kan ni angin beidong mai lovin kan soi zel turania kan chenaram chin hi kan beng bilin kan veng him tlat tur ani tun tum boina hi adang dai khop mai Assam Armed Police ni rual DC Police Auto DIC SP kai hroin ambulance le prison van nen an thoka atul chuan in ka Mizoram Police duty po mantumin anon thokani hetianga tharum thua minrun antum mai hi amaka he boina phena hian Citizenship Amendment Act 2019 a om ni na lang he dana wang hian mitam takasama senglu atula Assam BJP sarkar chuan a boipui atulani tuna Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma hi CAA na sa taka support tu le bong voin himna dan Assam Cow Protection Bill 2021 pulu tunia Central Huai tu tenen hindut va support tu ani lungrualin Bangladesh atanga ron pem lud danan kanram hi anduni hetiang do bokhian mana India independence lai khan Pakistan le India in lai khan Tripura East Pakistan tuna Bangladesh atangin an lo pem lud chiama ti chuan Tripura chu chim ralin anom tani chuwangin thil om dangun taka ngai tu hian the inner line of Lusai Hills District 1933 pilama Mizoram survivor kan don lo thei lo ani mipui lung oilo na riring tak chu state UT kan ni tangin kumsonga don ani to vointhenga kan in to del lo lutuk somhlom state kan reng hi aza thak achan chu election tin zone in development na kan thoka development project tam takhi in thlanna tana sum tuknan kan mangtlatani sarkar ma sathil ti kan chun zom that du lo wangin kan in todel theilowa brigadier T Sailo Roman hydro electric power plant kha chun zom ila chuan voina electric bill complaint ni omlowang corruption hi kan in todel thailo na bulpui ber pakatani vision mumal tak zoram hroitumna kan neilo ni inalang National Highway zathum paruk nilo kawng dang nei tul tin alian khop mai kum soma chunga kan state sarkarin Tripura le Manipur kalpona tur kawng tha mumal asiam theilo hi mak kan tia kan lung a oilo boina alo thlen hian ngai tuana thar alo piang thin tuntuma hian engtinnge kan tiang tingun takin ingai tua tiang boundary chevel le develop ziak tu zongjong in boundary panna kawng tha siam tuna kan chenaram boundary chevel hi benbel le developer boundary commission siam tura India sarkar ngen ani state le ramdang kalpona kawng tha siam soifiangai lovin kan chiang tlangang in todel turin ruam manna mumal takneya malak kan ram tan chuan agriculture hi economic driver ani atul potani hemi tan hian tuna leilet kan siamna ram baka raladung chamdur tuichong dung kaw phai te hi agriculture rama siam vekila Mizoram khang khop chu kan thar thayang tuna po hian agriculture support price siamna malak ni se Mizoram hi sum dona kong asiam atul Mizoram hi sum dona kalkonga kan siam theini Bangladesh
Myanmar le India thlunzom na na rem chang lia akis policy base hian champhai zo ko thar ba ka hian long tlai atanga kal thla in emo leng te atangin emo sekul chuwa chim tui pui kolodine akanang leipo do me kania palitua kain situa akiap longcholna chunang palitua chu situa chu bairo ten siro ta kal thei ani ha dar kanga emo kal chau ani tlabunga tangin rangga matia chuta tangin chitagong longcholna pot chu kilometer somsari pasari chau ani khovel kochua dak chuak turin sietwa Myanmar le chitagong Bangladesh olai takin kan po thei to ani tichuan Myanmar le Bangladesh kan thlunzom don ani hei hi tuna tanga kumsari chungin ti hlo tin ngei tumila tichuan Northeast India state zong hian Mizoram chu minot em to don ani le viewer ta hne nangen na hanje vele tiang kan channel subscribe lo viewer ta ji ngai lom chon mino subscribe sak ve ngei turin kan an ngen chuwa kan video upload tharte in lo mu zung theina turin notification bell kha in metanga ola in da don ya